barukuba barukube munonga jete emergency ngwaho obonero mukama nuho murameza abarwire n'abajanja be bakoriso mu gishogo kwegambirira minister eve barukurabamu wajya kujine bagira wajya kudone sente wa ino mubazi gono kubagaruka ku ntereza rahari kuna ifamu yana marubire bulinga kandi ubire wanje ari agisa kubi kandi baramana mu mazima ari kubi ukana tibanda kukiranko kuno genda ki ndakiteka teka kandi kuba itakumuna kana gutiba muga ubujuma we mubazi yone leta bahandika kuna jigura nako kibakimira mubwire nagumana yo naje shayizi cyari na kama rwaro kwega government kujya kuno karfaru kafuna yo yanje ngo tishikaye akawaza kubaza ko rwaza kutunga umaza waza kuyigura kandi mutagukuru kine kasente ushuzirwe yo kuromba ndo ya government ukoza ko mubazi ko abana ko kugura n'isente cyo bataziye ko bakora twego government kandi hati ya tabuko abahona bamworeke bahandiko nko kubarukubihaho sente ngo babone kubasyaho buhereza bitu nabwo bataruku butungo mbwire no barabe no bashashura bashabe sente murabe mutwaresha tunenda kutebera ngo chikoresha gabana nenga bakambirira sikumvisa ndazinde kango byo mabyaka kandi nabaha sente zanjye mwe no bamani nzizaye bajango tubyiye nguza kuza kucereza hero kandi bashabe ne sente bantera na receipt sofa I've been here for around 7 days. I've seen more than 30 people. Just they want to test, they want to specific. Now there is this again. They are asking for everything and the attention. Abantu betombwitira n'embera yo mwijururano n'ebyobuyonjo kugira ngo noza yo rwire ndwara emwe bito kwaturwa yezindi ndwara. So they come like alone four, and they are like everyone out. Now, if you take this patient who is, for example, asthmatic, who has pneumonia and the coldness out, by the time she comes back, this person is shivering. Kugamugwiro mu kutunga minister yahirwa reri aharishaha mushanjuze kiroro ukora nka mukuru w'irwa reri Dr. Deus Twesije nibwo yabona kwikaho bwe minister bariyo munsi ari kugumiza muno kurambara hati amazima gargo omwanya kuguru kubagura umuhango nkogo abantu bejana barondo bujanjabi bakashanga enamba y'abashahwerinke bakashanga omwanya go kubata muguru muke ubwiro bwingi abarwire nibabasa kugemeserezwa kurondo kubakurabaho nikibasa kuba icyo tindwenda kucyakanisa munonga beititwe na munonga management ekigenderwa kitu no kureba ngo abantu bahikwa obujanjabi batashashwire sente omukugambaho n'abanyamakuru bwa nyuma yo kurambura minister bariyo munsi yayore ko kutangara habwembera yo kushangangwirwa reretiryine mebazi kandi obwe takarabireho na kwezi government erugire kubahe mebazi ija okutayira igwaro ryitu eryambarara regional refaro kandi ija ntaralikire omuntu wena okugira ngo manye embera eziri omwigwaliro hakomwe ko kubagambira tusire nyija baraza kapeti bakondora basimura odatunga kishani ekigwaliro liri kuba lirimu obwiro bwinji bwabutarangirire so nibinji binareba ngo cyo kubanza igwaro ryine abagwire benji abona agama nabo nibetongwitwa bariko yagize umugisha natunga ko mbazi kumwe kusha bamuhandike imbaze na 5 atungeho gumwe endije yona no kujigura aheru no yo kwaza gloves n'ibindi byo kukozesa byona tibiriho kandi bebembezi bagira ngo kitongore kiti cya government cya National Medical Stores kikaheruka kulete imbazi 215 okwa mukaga mwetaka wiro okwezi kuko imbazi yona yahwire so ndijya kuchondoza kumanya ekizibu kiri nkahe aha mibazi
aho kwastwire ntongera budget sente z'emibazi kushaka kandi wazi mu igwariro yesa abagwire ni benji kogandi tujya kucondoza kureba aho kubare ikindi kizibu okwembaza iri kubasa kuba nebura. Minisita yajumirira haco kushangangwe byo kwerinda bicero kubi ahakwecingira indwara zindi nka Ebola. Ecya kabiri emiryango yigwire kana mnongo mukiro bashemere kubane bagicinga umuntu yaza kwija bakamanya owataho mu igwariro noha akwato kuriri buri omwe naija no wija nembwa zawe notaho mu igwariro ikeno mu wodi zikuratire hatariho ukubanza bakucebera namwe nukatwo mugire bwa Ebola te hariho ekiri kuboreka cyona ngo igwariro nirigwanisa ubugwire bwa Ebola bakare batako kunabo mu ngaro ninga sanitizer amuryango ninga bwa temperature ukupima temperature. Dr. Deus Twesigye orukora nka mukuru w'irwariro rero mu kugarukamu yikereze biri kugambwa hirwariro rero konkekizibu yacegekerero bwinji bw'abarwire wageranisa n'ibikwato bibari kutunga. Report says on us tungire nyuwenkanye report says ziziro management kandi zizire mu zona tugerezeho twa rondabo abarkwatwaho abutirirwe tukamanya ngo namazima bakirimu batungire okufuberwa. Gashakwa na Good Fatima. Mbere ogihura no kweri ahirwaro ry'itumba Regional Referral Hospital mu bigambo byo mukuru rukutwarirwaro wa muhura nagumya ngo umwanya mukotokwo mwanya gukoto nagumya nabarwire bayingi so nagumya ngo ubundi nsongeza management naki isobora kutakabura umuntu akwa nawo na admitting atabaliza bisuba nagumya umwanya ko guri mukoto muno no muhendo gwabarwire gura higuru akande ubundi nizo zimansongezo kurobohereza twakamuntu amburika yire minister ya zonzora ngwe imibazi abahayirwe 2015 kiro kini 13 no kwezi tukahikire poteya so yagamba tomanya ubundi haro minze zindi rundi impande na mbere mbaze ge kwane kwata na mbere basobora kwane bacondoza barole mbazi yatakumara mwezi neba negenanga kandi bakuma statistics zabo because mabumanya statistics irwaro mwezi ntunga barwere bati abakuragwa bati abahyaka bati abazarwa bati ningumya ntezo statistics zikozereki zero irwaro nka refaro tubasoko operating zifu nka itubundi abo mukyaro nake bintu bine kwa bero nuko government wakone gabe mbazi egabe ni manyangu hati tuina barwira bati tage mbaze ko baninganete kastok chondoza kwatandika we hope for the best takaba business yo kwija kuhikayo mukatoleka mu market kabaranka bakora then mucargaha mukashitamero rurimi abo kujango ubundi hine kubyatwazwa na TV West mu bale kuondereza embera nkega kwanturora kuruga story iri yakozirwe na minister nawe yakawo nkiongera kuma nkioleka ngo ubundi kufayo causing an impact rundi kugumya ngo abarukwato aho ensongezo bayikenge. We are stakeholders in this, we shall not keep quiet. Twaza kwakira Gideon Senyomo kando ine chairperson LC1 wechweka chumwe umurimbarira mantu gendero kutera karuruka LC1 anobuchiko bukwana bwegita hwaho twenda kureba de yawe anabamanya bari bestimbere kare reka ntakagamba binji Gideon turetere chairperson turebe. Wononga Sister Charity na Rachel Lirota amazina nsenye mu Gideon kuko agamba ebya Alfaro wareba minister yarga akagamba president w'ihanga Uganda inyuma haho hari ibintu bitari mu namwe byagambere security wise twine ba piso ba riso ba ebigambo nibingi konka okuchondoza ko kushema kwa nukorwa kureba ngo omuntu omunya Uganda na mnonga kuzohirwaro kirira hango ariko nakuba national referral yatunjwa ombazi takusibize twazo mukaruruka LC1 Arizona 2013 byo kwezi kwa mushanje omwaka 2026 Electoral Commission kekatebekanise batandika kibesire display na mnonga iwe IRJ handitsa erizoba kutarika nerizoba noza amwanya iyo wayihandikise ukureba ngo ubuzima izina ryawe rikiriyo abatire mu abota kwetegeza kuturo mu cyangecho bo bariyo
akashikera izoba nka TV West watunga umugisha okuzo muri kashanyarazi cell owo ebembiro cha person LC1 arize myaka naza kujitugambera tinda kakangambira cyakwa wine experience ejo ajire yero umwamise muju bwakede sebo live TV West na munonganya tuganire akaruka LC1 kimwe abebembezi abakarimu abakeyongeramo embere okutaza hamwe leta karuko kamuse murebe okutwariza hamwe akaruruka LC1 akuturede kutero ibirabiro na munana tukatekatekire kandi inkakasanyarazi abantu bakasanyarazi cyo gukorana bakimanya ahabo kuba ubuyire bumazure umuntebe ikindi bisanje bisatu ni imyaka 15 ya kandi abantu bakiyongera abantu bareba bindi muri bakorera n'uwa hati nibaza kunyongera kandi akaruru kasanyarazi nukurebeka kuba umwanya muke konka gwine population y'amani nabwe cyo ahariyo twenda ibintu bindi biboramu nkengudo rugudo ifoko tatereire amasanyarazi amezi ebiryona hati niza kuba biriyo mu nkora nambwenu ahindi kugambira twahereze kutunga programu yo gukora amashanyarazi twara abantu amashanyarazi mu new village na mnongi yo muri wachi West Radio na telebeje shaha abatakwetegeza akashanyarazi wabanoza nkuto yambara kabare abinjira bamanyanka university in opposite umuhanda opposite ejo kurugala inejo akashana nebinde bicuje mpaka kuri ya hansi abinji mutira kwemerera no heta petrol station ejo no bakweta akashanyarazi nho turi niyo sele twemeriremo chairman wagamba amubaro kashanyarazi ni abantu nibo bangaye kashanyarazi abatura abayirumye abatura abantu bakarunana nkukura nabagambere umwanya ni muke konka uruma abantu bengi kandi abantu babona abaturage bamwe konka ukora kukimanya bine bizibu abamuti habita kwati nebyentasiya konka hariyo government ingiriye sazeremo PDM kugira ngo buri mu wena atunge akasenta ko kabasha kumutungura namwe nsaba abantu bona bataratungira sente za PDM bizebe handikise barebe ngo bana batunga intungu ahandi nisaba abantu bakasanyarazi bonera izoba muize mwe checking mu parara abahandikirwe obe no manyangu muza kutera karuru kandi tubasaba ngo mutakacererwa muize mutera karuru hasigare bityo na birije tina masiko ka government ite nyamurungi biyo na biturukwerane nza kubifuna kandi nani intensangu abarabe barebere ngo kiteki nikirungi abakushire mwakirebera kandi ahigigambo cya opposition ngira ngo opposition must go ikintu takureba nengi opposition bano manyisa opposition ni mbali manyisa abakuhakanisa government kandi umukashanyarazi n'abantu ba movement umuntu wanogama movement akwa ndebe kijwa nchegambera national resistance movement enkofira ni ejo NRM my party my president ebirunje bice na munonga bakoje kisangiye kino ndakutandikira Rwanda na aki kwiza kutandikiraho niza kutandikira hakigambo shemihanda kandi ekindi mu muto munonga nyenda kureba ngo umuntu abantu bakasanyarazi bakanyugwa munongo mu kintu cya PDM government ekahereza sente umukasanyarazi abafunere n'abantu ababere bekunda batakubasha kumanya ngo hansa abantu bakora ki abakwenda kasenta Mwenu nkacha personal si want barakujwanza mu program ejo bakutanga hari program ejo twabiye tugimumva ababiri bagabashete batanga hari mu hati konka imazire kurebeka ngo umuntu wena kuza kutunga kasenta ko utikubora biri mu erosi kandi abantu banje nimbamanya nabwo ejo ni namasikungu twarugire mu gihe cy'ikisanje ibintu twarugire umutera bururumbu abantu bamukasanyarazi ari kumanya gutaka tunga gasete za PDM ize kurebe kuyatunga chance ejo kuba sente zero sente zero president yahize kuzohereza ntabwo cyo nisaba abantu mwena ibirabiro na munana mutakabora kwiza muje mutere akaruru aheze nyina masiko opposition must go so far waga opposition must go ngakashanyarazi so far baje bakwinanka kwijana turinka bangaye bari bangaye nabarugire bakwenda kuyiza hari umuntu omwe kandi teine mali nabaye izirenka independent konkrete manya ko muntu wa FDC konkado wara basazirimo abantu bo icyo gukora bakimanya ni grand farm ni manyangu abantu banje akaruru baza kampereza kandi nanyihireyo hariyo
kureba ngo nabakolera ahabo kuba nanye nimanyango y'imyaka 5 yiba kuba bangaruyireho nikiza kunyamba kureba buri umwe yatungo cyarukura Senyumu Gideon ngo mazini yo wa TV West arasa kutwegiteje shaza abashahi munda kikashatu nishatu twine president LC1 abakashanyazi nani ngamba president ogunwo muntu akumanya abatura nwari kumanya sister Charity yararaje no kumanya lake kasangati yararaje nari mwati aza ishomero ncyo kumwetera umwe president aharengo Richard namukuru wihangana nacha kukigamba ba president banje bebyaro nyuma hakaze baheza boda ya tukutuku miliyoni zabo 10 chairperson ebyo kwerinda tukarugata gambe byo kwerinda tutemere tumukashanyarazi ebyo kwerinda mukashanyarazi nibora mu kace habwe nsonga twiremu babiri abakuteganisa akashanyarazi konko abatwahirize kubakorera plan ahabo kuba na muno kibagambira ako barino bari abamo barino bareba bamanyengu kashanasti kuzandura amashanyarazi hariyo neza kubita kuzandura bako batwinimo abana nango bakucyo bingi neza rwazomu konko tugerezeho kuri kubasa kureba ngo obuhenzi bw'amateka twabucendeza kandi nyina amasiko ubuhenzi bw'amateka twinorengo ki twinorengo rwakwiza bakahenda amazu inyekiro bakatwara ibintu by'abantu kandi obwo abantu abo barufiteka tiko umuntu hati nza kurebera cyane kugira ngo utakireho umuntu we nakwiza akora ki abo kuba mu bya security ibyo turi umuntu tereza nebyo biki nyenzeri nyenda abantu mwene mba mukashanyarazi mu kimanyengu erizoba mu za office za RC bakuza kuteka enkarara mutunge enkara mu manyengu baza kutera karuru kandi ibirabiro na munana batakakererwa nebyo biki kambendeze okwiza kuteraje akaruru kaba kubusinge kandi kaza kuba kubusinge abo abantu cyo bakora bakimanya okay umurimbara kujya sho commission obebembere madam Violet aturaje ngo umurimbara na mnongo umurimbara city north noho abasa kuba mu akanyororano ebi nabyo nkatibe tukonja kubiconda tumanye ni sales iki twazo mukashanyarazi twina kashanyarazi on record na wano tembo murahara aho naho kuba haruhamani nje twashanga akashesha akataye imyanye turebe bitubo betegwire batombere tarwahare tukonja kutaresa nabandi bebembeza bese namno ngarangura LC watongere kumanya bo enteka tekerete rero commission jangu erizo kutanike 2013 ukendanye izo bajyanye cyakare noho display baratanike kugikora display ncuci iwe ayahandikise ukutanike biro mukago ko 710 niko kire kugenda ukashijima register ezo rero commission akwa register nizo zimwezo zo barakoze se okutera karuru nibagumana bashuma Senyumu Gideon omutora wa Rugazi Sel oruho Barita mujuni abatoni bamase mujuni araru mukashanyarazi ateza bamushanga Rugazi ogumwihemu echo cyo bakuza korera izoba then ebiro abinabishatu batera karuru ka Women League then abinamnana batera karuru ka Chairpersons LC1 ebi kugenda misho ba chairman ba NRM arengo rumurka abanabona boherizo batanu kugwabo ukonja kushizuma ababarije kukwata ikibina cya NRM ebendera arengo rumurka abana bari bashize mwemberezo okushanga ngo twaza kwikahizo baririya eriya karuru ebyo nabyo byatibikansibo ndukonja kucondo zanshongezi tuzikora turebe ngo twazisa amheru ka TV West awebyo Kangaroom Studios abashaye munda kikasha tunamukaga Charity na Laka sangati baguza na program asimuka na Senyumu Gideon aho murembo rambara Mnonga Gideon Senyumu edachika za twogaho kare bita aho turije kubantwogaho waza kutereka tsomu kahumuro nabwanyuma twacire empapura z'amakuru program sisimuka njire cyo butunji Charity hamwe na Lake Kasangaki otakargaho Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza ninchi manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanye yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25
by'ukwezi kwa mushanju tuzakuba turi mu kishayi kaceka turi omukinihiro huto bunuzi Rastaman Rasta Jazz ninza kuba niyo ebyane mukwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju Radio West wakuretera kinihiro huto bunuzi Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntakuba turi aho mu kishayi kaceka celebrating ekinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kandi byona nukukichibaho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. ebirabiri na bitano byo kwa mushanju omwakogo omukishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'obuhereza omurundi ogw'ente zakabateri gumite manya nitukuretera abeshongoza b'amaani omu ihanga wabarero omukahumuro twagaruka kandi na programs simuka hadakika zagenda ziri 40 zakaraba sayito yokubanza kanjiko program negera kimpaka isatu za nyenjakara binge bitwinire na muno muni yari yonatorora mwitu mukairekan kairike mbapura zamakuru tukutandukana n'urupapuro rwa The New Vision Honorable Rujungu ni ndamba Giant UPDF troops to deploy in Gaza. US President Donald Trump calls President Museveni of a mission. Yeah, UPDF troops to deploy in Gaza. US President Donald Trump calls Museveni of a mission. Shoma horebe umanya kazari hati nkite na Trump kazari chi aha twizera mukahi yagondata nkebyo urupapuro rya government cracks the whip on corruption district officials yani ndabazo mu Bulambure district indeba engineer Paul Walimbwa was arrested over allegations of gross corruption and supervising substandard engineering works. Leaders local government minister Baramba Rugahala and other district leaders during an inspection of this 1.6 kilometer section of the Chimuri Wokada Road in Bulambure district. Abarakore busha babatware Sanja hakuna corruption and no sleep at the same time. CDF commissions new aircraft to boost Air Force capabilities. Oweri mnonga CDF tindijo ni Mhozi Kainerugaba. Twargayo kwamba joint government releases 23 trillion Ugandan shillings for first quarter okubasa kureba mutwaza omu business ya budget na nokwene kuba netandukwa. Museveni retaliates call for Africa's integration. Esho tukachigamba twachishaba twazama juga honoka mpaka nechishaba. But it's a process. It is not just built in one day. So we have to wait as we do small until we get that integration, the East African one. Government nibinje bya yone kora indabe babyongeraho munda wasa kwijana horebeyo part by part. Nindato atamuna na Japan, Uganda, Japan sign a new Karuma Bridge contract. Bakora akoreho ibintu bijoro burebero takashemba nacho. IGP summons 178 commanders over LOC polls, rising crime. Otahurira ngunobwa LOC wano kateka ngunobwa macheneda. Abantu bakatanka kubita musente. Baronde nyenyi zitandika kutambuka popra bwabo mwanya oshange kinstaka cha burijo no baherana opposition najmo government wa government najmo opposition. So
turiyo ntwenda kutayo abantu b'amanoko okubaasa kugira ngo at least hatakabaho a lot of crime. Ahandi namba jangu digital number plate backlog to be sorted by August. Bakachigamba twazaho twashamara n'ikishahatine kirayiyongireho noja kwano bireba mbwire bwo mishaho mbagira ngo nija korara yakwatwaho omukire aka August. That is when it is going to be sorted. Yes, nakubwa munana nukuza kuhika still nituza kutegereza takaja ngutukora hike. Cassava farmers secure a creative market ya akatareka mhogo kumanyo bahara banjo baherera kuzo mukatara gaja kantu ari mwa mhogo na ngwamba se gutunjika mutoge bitoche memerere hakonyo teno mukasheshe mase kunyisa chai karu ingashi chai yo mukaru bari yaho nibaronda zana nkeje tindaziganda biye bakora byo mbuto bacheza generation ingwe fire generation ingwe rabine atishinyo bazirenda riya kamhogo riya hakatakuri na nebindi then you will stay normal. Pakasa Katwe, Uganda's neglected Silicon Valley. Where is Katwe? Which Katwe are they talking about? Ineiteje yahe akasesa hayo mngonyo. I think mahateje bagambi haye nyine, but we shall have to read there and we see where exactly they are talking about. South Africa's xenophobia is the bill for a broken promise. When what causes the national economic opportunities remain limited after this apartheid. Pass O level mathematics mock answers indani zoba tuletera this time round. Mpurani yanangu mpendele konkati ndawele kugamba habukwatena na RDC DRC says Ebola outbreak yet to peak. Yeah, no manyoko nho yatsobukira hifaha mu Congo endware ya Ebola so ntwenda kumanya yemerire bita the campaign de mazima. We don't have faith. St. Jude Bellingham full of faith ahead of Messi tie. Lionel Messi but someone here is like, please, ladies and gentlemen, let's have some faith. You never know this and that, but the truth will remain the truth. Let's wait for that truth to come out. Ahasugara ahaboncho takunchiriza nyonka henderera harimo emirimo binjo munda jobs inside and some tenders mukukigambe cyaba kuchenga no yirukanga kutunga urupapuro rwa the new vision okubasa kweta sembera y'utagira murumo no kubasa kujya investing akasente kawe okatayo katamuka choki hamkinji anebinde biri kufa omwihanga lyawe na naheru okutwara hamwe katugaruke owa lake kasangaki ya keki mutabano wa wagoreti kaire kabukedde anayo hekire hano akandi no getungira siringira 10 zonka mpozi bawani nakongo benkonjere naninzana tugeso woku geso woku ndesho obunkozireki obumbe bire wakuntu bukabire kuyara kare humura naninza bukede emazire kuragaram kede banyanike abayisemwe biro 2013 ayotola omupya avuddemu omwasi onu mutabani wa rwabayire a supreme leader wa Hungary Iran no yagarukira mbigire byise ngwa kire yabaza okwatu muruzire kuyihayise naitwa kandi kuyihayise na zikibwa takazoka hogana kake baitu bukedene kumanyisa ngwagizire yiraka ya Turukiya asudde bomu kumawanga mukaga Trump ategese meza yo 10 byona biri bukedde ya kirokema some kando jetegereze Miss bukedde awangudde mpaka Tanzania byona biri mu bukedde ya kirokema soma ugietegereze mu amakuru nyamwingi Balam ayongedde okutamira abali benguzi mu government z'ebitundu jukano wemesa local government kandi yina barumbire mu burugizo babwihango
abamu na saa zino bali enyuma y'emitahimbwa ensonga ezaviiriddeko Wangadia okulekulira ono abe natwara Uganda Human Rights Commission bakuleetire ensonga ezali zimu na zimu ezimuleeteriiza eruga amulimu ogugumu famire ya Mwanga Kivumbi ekyabuliddwa gyali yes biri mubukedde soma bitegereze LC batandise okutimba enkalala amwanyi ogwo kuba n'oraramu gendayo oyichekinge kandi omu lists ezo registers umanye ibale eryawulirawalerumu rundi tererumu bukedde amanya ga kabaka agoleko obukulembeze bwe study materials zirumu mu bukedde hati mathematics, social studies, integrated science jiguru omwana akandi asobole kuba nayeyongeraho bukedde byotunulira nga olonda ente okutandika farm bakuletire section yetu y'ebyobulimi ntekika kyezirukubona bitaago kutandika farm Afrigo Band yegase kubaguzanyako okay kendero mukuru Moses Matovu nona manyira wenga abantu nkumanya bona baliao Afrigo Band team yona akandi kumanya Rachel Magora taruho batera basajja bunga Magora ni manya ajangu no kumanya mbandi yona so Bungereza eremeddeko etiribiri ahaliem ni hamu team ya Norway akande sobo itegereze mizan World Cup kusemi bongedde okulumiriza FIFA ku Messi byona birumu na muno omorobaju orwe byemizano utuli mu World Cup iyo murungiro liyo notorora omukaire nkakano wetungira bukedda siringi 10 zyange Uganda kandi myanye taliye munemu ma supermarkets mo hardware yokunawo zibayo mpapura street emergency vision group okwetorori hanga wetungira bukedde no iruma makuru maingi siringi 10 ruwonka ruti wetungira new vision siringi 10 yezo ibiri kandi amazime bintu nebijya kutambura ngokuwa bibazire aho noho twikiriza ngo twine kubantuza omukahumuro konka empangara yanje inede na twijuka omurkampara murago ibare mnongo kubarya ha TV West no kira contributinga twaba twine topics zitu ni kwendeza ibirungi byonka kandi twine omwami MC Andre omururu konjeri niwe ninda watu akuraho webare mnonga nitwendeza ebirungi byonka bitu twaza kuzomuka humuro garukaha sakwa tugaruka numura magwitu gwamana mnonga na mnonga twenda kubantu kwata ahakini hiro cha Radio West ebiro byo kwezi na 25 ukwezi oko kwa mushanju twenda kukushanjura tukakikworeka tukakugera buzuba ukabasa kumanya oine kuba no kwatankaye katuze omukahumuraka nitugaruka Sakuwa ntureba aha Amino Gatari Murayini chekumanisa Amina Gatari Murayini ningashi ikibakweta misara yanditse hati noreba tumuntu tukora mu profession yitunga yabashaho bamenye atumujeza kushindura ejo imwabere mutumanya rero kugira ngo mushaho w'amino nakura amino nabwo nikira kugambira abantu ngo waza kuraguza amino ukashanga ukazayo ukashanga abantu ikuma bazayo umushaho nabagambira ati amino mukura amino mu bantu ikuma babanza kuzo mu clinic washanga muntu ari kugira ati kura ubwo umuntu twatandikire ku mutoroka uhategesha umuntu uri kubasa kuha option ndijo abo kuba
okuna naga mbere between improvements njo mukuragura kwa mino hati kugira ngo ubushaho buro bwo kureba pain cyonka tumuntu gutekaro baje kutandika kureba ubushaho bwo promotinga smile bwo promotinga abantu kubaje gushaka umuntu yagumana minoge n'ubya kubana mushasha tukarira rikakira so that junior in direction tumuntu trading yego so kutukubana tukore ibintu nk'ibyo baza mukarega nk'aba media mukata platform tugira confidence mu bata tukusavinga number 1 then tumanya ngo na groups nkezi media houses nkezi zazo mu programs zeze hatumanga tubona tuyo mugore mwe yo promotinga health mu bantu bitu tubahereza imuragambira abantu mwashimire bagambira bitwashimire bakatucenga bakabura kugumana bazakora zo mu clinics kore ibintu bitashimye ateji misalain menteji kabenye ndebe ibisubumba babiyarugankaye umwe kandi ushanga akuzibwe nk'abandi amina gakwire nk'abandi konka gaterere kariyo munayine konko kaza kurokara kana kemyaka nka munani kine cyishwire kiri kureba kushoto eshonga bazabazira hati agamina go kushanga gatare murayine no basa kugashanga umubana bato umubantu bakuru nangwana n'abantu bakora munonga ninjango ningabona rutonjero mbuto deno kuranari ikana kama tereta stage habwa issues zindi so umusakubanza umubana bato binja kuba kirimosi ko muno umubana bato now amino kushanga gatare murayini ibizibege mino binji byona nifira kuleta they what we call multifactorial conditions kushanga nikireta factors nyingi now niza kutandikana na reason 1 ya genetics genetics kushanga hati twena ntumayango kufuna umwana it is a interaction between male and female so hati sitacharite waba oine katugere nko mushayo gwawe ni muce now me I have big teeth amina ganje size ya mino mucike cy'imba now assuming I married a person like you twazara umwana umwana na wasa kusharamu atwara size yo mushayo we kwawe then atwara size ya mino muce satwara mushayo muce then amino size ya mino mpango kurugowisha so in the process so mu process ejo yatandika kukura mino agago butogoti gakukira kugira bizima because already ni gagari 20 yego kandi gone gakora ku rugero ko mushaka gutandika kugira cyo gukora so hati kwa kufuna aminago yije yaga nubwo kukaje aga permanent gakija umusize yanje azo mushaka bigwawe baza kushanga mino gaba minjo mukanwa gatafuna enough space ngashagana so shange azi ranga kandi gachukora inebe kugira ngo amino go katwasha tunabiri no it is rare no there are people who have had 636 Ramondo mpereze kushanga ine moras they are supposed to be 3 pajo ka ine 44 bana batabakuze rabire byamuzice bimprana bagamba okay so hati on process ejo kuri kutandika kumara mino hati gaije gakashanga gatine space nigagumani gaza kusikana mpora kugumaniga squeezing ngahikemu hato shanga where there is a weak spot ngeri nedi ahora bare nyiga munonga survival for the fittest in joto evidence mu biology I like the cause so hati kuri wakunyiga munonga shanga yahura either nigabasa kurinyiga in the process yuri takarugera haye nitakashuhiro mukana bartange goze nigijiro mu different stages yes true hati riri kuba ikigaso mu gufa gari gamigana gakashara gakuroze nga space ye higo hato muri ba first kumera mu ndani ngashukumera here turukwa muri kiremya kabina mushanju y'ubuhereza umurundo gwete sakabateri gumite manyari tukuretira beshongoza amani umwihanga ndaguhumuriza don't worry I go make sure you find toriefuza yes people them amazina rubanye tavare music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunozi emyaka 20 mushanju ya radio west nanyeka ine niza kuba ndi kweshongoro bwanje nyamwinji so let me tell you ai karumo bunozi yana mukenda nyugunyo
ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga Radio West wakuretera Kinihiro hutomunuzi ebirabira na bitano byo kwa mushanjo mwakogo omucishayi kaceka obo turi kwa muri kiremya kabina mushanjo y'ubuhereza omurundo gwente sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga ebyana bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere na kawe ayibambe isha tukore byafwayo otahamu nishinje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West mampurire Kinihiro hutabunuzi Chajirwa Pepsi na Nyekejo People Sacco Dance for them manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Sho, ngolo nonoza chi dali naliuka nekusanga anti ntuse yo abana bembalala mwena nebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera kacheka mu Kinihiro anti era huta obunuzi yaman muje tunyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama Nehindra chumwe omunshozi no mumpanga umunyayuganda weza kutwegitaho ugundo murundi niwe twakira aha wa program eje asisimuka cyo butunji charity ngo mazina tsiriyaha wa program eje nyenerake kasangaki akiki okubasa kuba niwe akashonshele cyakutwaye garanjiramu nakakigambeho when this time around twenda kukigambaho Kinihiro cha Radio West nico twayigaranjura mu no buroburango no burabaho mukasheshe no mwabazyo konkantu na mutwongere kwatira no kwetegereresa zije kwa cyo mchayika cheka ebiro byo kweza 25 kwezo kwa mushanju okwezo ko kuturumu kwenyine kutandika no muruturu rwizoberyo mpako ruturu rwizoberra bendo kurata so 25 na 26 ninjangwa gw'amazoba gabe ago kuhindura amagara gawe kandi gabase kuretera kushemerwa kwinji kuhango mnonga abo Kinihiro cha Radio West emyaka 27 itwamara umbuhereza and I think we have served you very well tubaherize okumanya amakuru gatargamwe na gamwe twabahereza okurebye shongoro byabeshonguzi bito birungi ebirukutwejeso makagitu twabahereza programs nyamurungi ezirimu ko wakutanga heru ezirimu areje ya mwana wanje Ivan Murungi na nempa na nempangare Mbabazi Charity yes enama twine yakagwe twikaho shangesho ngazayongera kuguma umwe none teka niwe weka uzakushanga abantu ubwo bagwerire ojeto wayo tukatuma bandara kangaruko wanje ubundi hakaba harahaca hakiri programs nyinji tutayisabe shongozi program ya brother Kenneth waho muhumuza umuvuji wa taxi chango wakabasi kukutera yoto chuneva ariasti arinja tine conductor njanturwe marre
programs ni nyingi munonga ezikugenda omisho aha Radio West kandi ezikuteekateka nguziyambire community zitu okubasa kutura magaragara kwetegereza agari updated agari kumanya igaragariza ago kumanya kirungi n'ekibahi cyaba agari kumanya ihanga ryona na nensi yono kubyo bitambura kubasa kugira ngo twende tubase kuza aha page emwe so emyaka 27 ombuhereza abamwe tumwaka gishyize by the abumbi yasi emyaka 27 konkanye wa hata aho nindabura aho kandi so nyenda kureba okutwashimira wizoberyo gwe wesunga ki ko runako ding icyo kubanza it brings a feeling yegyo yogama ngo moira hihi nabahuririza abamazera nabe myaka igiyona hakuba tikirukwanguha umuntu utakozera na program tumugurira manda tumuterira masanyarazi baito aguma kwenyine mbere muraletero muromo kwanura nabaro nambere muraba mwine kimko takisa kiona nabaro no mikore ndienke etalinge chinhire kuberinga hano a Radio West umuntu kunabakozereka nabaro hati akayira ako kabaherezo obwiro bugango ubundi mwayira hayingana mwa interactinga one mari bana hamisho last week haro mugenya no hostinge ankaraga nkara yakurora ati sister Charity nura kimungu asemerirwe ahira mutima ya roho noja kumwijuka yaga mwamazima genyotinga kororaga hayihinga hanaho atinga kuroraga ngo kwantuli nguri yaonda hano baito kanora mazima ngo inengeri yasemerirwe mu yetari ya buri kiro kurango umugiso gwa gutungira hakire yakoraki so hata hakire ekyo kenyine kereza umugiso kugama ngo bundi ngo kwagamba kurugabana 5 paka 26 amazima umuhuririza asobora kukamuhereza warukuba nayitaga rundi wamazira akaye nahura atarukumanya baito yabanawe bahanura bajokinga bakora kikurora ngo ako nako kamuhwamu akakaba natekereza eki akabiri socialization habokuba amukoro nugogumo gwechiniro haba ekihu hutabunuz man kot kuchera oye bale tingo ndo tambuka breakfast bero as the name suggests lunch bero kyongera kwiriza hayi abantu manyira mu Ruganda bagira rufumo ngo Ruganda kuriya katura hu Ruganda no iwa torora tukuze Ruganda kora ki aine minete nowe inabishku so Ruganda kuriya indeed mwikara hamu muri hamu kinengera kikongera kubayiriza hayi hataligama ngwinyo mkwano gwa komoko umurukurya kinengera kikongera kikaba bondinga muhamu kandi kikongera kubana kibere hataro abantu abo utasobora kugambera kintu kindi kiona mu mwaka oliwo nagamba nyowe ndiyo nyetegekerake amanyire mbaga mu mwaka ebegi kacheka eshiriyo so haro habaye tegekere kara in fact ubukubona nka gate rundo ukubona umuntu no interacting n'abantu abatalibam nabam ukahuririza abantu aba distances ukabura basire kuija kacheka mjini hiyo you wonder obaranga transport yateye mukuru go wabwo ija ku kambarara obara umutwaro go gwasaswira ha gate obara sente ubundi ziyakosa mukuri ya nakimunda kandi uri osanga tayizire wenga ayizire nabandi babiri basatu amazima nkikoleka engonzi habukuba ito tutuina abantu abo kokutso kubagarura ngo sente zo tuibahereza baitoruri atem sente nyingi baipaka nagana nyo hunting koraki ariho umunya Uganda natura Rwanda umucweka anzene baceta gasyata ngo aza tinyoni ntekwa kwija at least gazo mcinihiro ngagaruka yendukora atawo kwa ngunda feeling ngo nabona bitu nagira bitu at then ka feeling aje so kujigambe cyo nchireba. Another one is from Manyata, that is Kenya. Aza tininza kuba ndio kwa atam planning to fly and come atetse ni hiro ntakusira batabuka ni mangu ngomundo gunda ashemererwe nkamanya ngo gwo mwaka gwa bamaroja tukune yantu turukora ati niyo ningambira bakama banje ngumbwene bapereze mwaka kire so nitega by next week na isha kwa na planning akwisha so iwarya hahihi orinzire bide abo cyo takwisha mukini hiro buto bunozi ukabasa kurobunoza hibutura okurya no kugashura okweshongororwa okusingure birabo nyamwinji
okurya keki okubugabugana abakozi ba Radio West na TV West nambana muhurira Bridget manyo ha ya kamera fragar frame ibanda simanyi biti numanya buringwa bwayine nimwe aha bwenci otakubasa kwija nawe okamureba bakamukwanjurukana bakaza bakora ibyafayo aha Radio West hamwe na TV West kandi ekinde kimfutekateka ngo izobe ryo nkiza kubaho njija kwankiretera abantu okutunga ebirabo barabe biha aha Radio West bakongera kugira kazare nayo bakongera kumanya ngo habaho okubagaruza wanogambo tamanda utumanya amashanyarazi utumanya biha edi niyo time yo kugaruza iwe arabo musinguzi aha bwizobe ryo aha wobza n'uburije kwambugenda omisho tinkwenda ngo gume yoshange ko araze kushoma ngo yatwara pitinoha nguco butungi cyarite ngo ankayi ngo warwibara munda ya mureju okiri mureju tokakire kunoya abo cyo tafutandika ebirabiri na bina urugendo karwiriza hihi baza kwa 25 mu ruturuturo kaburyo mu kishayi bakiza kwehemba bati bakashanga niyo shitami umukatebe ko misho then bakiza kushomizi no takaza kutambura kuza kurwo mu mayiro ukaza kwika aha stage ukashanga bagumze ngo ngogwa yabura nginsirebe kataraho mumuhe mwakanda kapapara hato kashanga umishago gwa kufera kera oije kare obe washiremu abaraze gambira izina ryo ngo wasingura oburyo musinguza roho atuburuho kandi za kamera zitu zukwate zikurebe kora hikokwe nibo base kugambira abandi otuna no gurukwisha nimero mbasa kurara mwaba abasinguzi iki ni hiro utobunuzi twangiro ubundi imbaga izindi zibaho bitati nyonganye nishinye maze tendejero mu mbaga toriye tusemeriro bitati nyonganye nebya media bena makuru nake nyonganda kajaga ha mukoro gunyakora abantu kabali akaranga abantu batoleka ko matugonzako ekhoire nororengere barwanaga umundi abazere babayeho nabana ubwana ubuto nyunga banda kemeraga mukuru gunyakura abantu okwingana bati abaine lave kubaninga neto kora abantu mbesi ndekane bagwo kumega baitu buryo nobwiro bwokorora ngo bundi buhoyireyo sai satu saha ina zekiro abantu no basanga gate bari umbakorake batahama bari umba cyasasura nibatamu ijuko kutahamu umutwaro guli gutakweba bwarano ija so baitu ubwiye norangu no bukakasai satu za ikiro saha ina still abantu no basanga gate bari no basasura umutwaro guli kuri abakoraki kuri abatahama cyongera kwa kuferwa ibintu binuzirenkebe cyongera kwa nkikoreke ngunzi ezabantu barukuba bayine hako abantu bayine ubujunanizeho abantu bayine bizibu abantu bayine stress abana bari masomero abantu bayine zakafuna baitu no bakuoleka ubwire bwa sahe myenye ngyakara mana katwaro konka mbere tuturenja kutanikira kugabira breakfast abantu batahire muyira abantu nurongo basemerirwe emiro bagerekeseze n'ubujunanizi bobundi bona bagerekeseze ba ekiro bakhayo aha ba Radio West okura bajaguza nayo ediniye mbaga eyo kushanga ngwemba wa parliament na ajwara kabutuye ajwara impare y'ingufu abarya hakinihe ari inkoko zenguce so dingo nango you know rubbing shoulders with such big people bona babaryaho abeshongozi twine nyamwinji okurga Kampala na no kurgo mu burenge rw'isoba kandi abombisha ko bebemirwe empangare ya Manunonga empangare ebire cyo kureberaho empangare yatandikira y'umuzini chonka yakuzinda bandi ya just a dancer akarugwa katunga kareja kajata I can also do it kajati if charity did it Semanyani did it. I can also did it. So kandi bambe arjirana no kuzara kisigazi kirunje shiryaho cyo nantambura ishize mama now kandi nakoreka ngutagwa ku murembe kuyaje kurwo mu kuzara yija figure very cute akabiri kona nakaka noromwa no shoti yargaha amazi uyikiriza defeat kandi beshongora tire binji mnonga ibintu teka ngo yakuba mawe umyake yasike natekwa kwimuka kandi akarara nawe yazina nangwa no boraguma mukana bwe basobta kwanguhira akoraguma TV West nje kuzenda ifuba dembe so tari ndijo nempangare barukweta Shiba Karungi swaga mama aha hati kurosigara muko
uburosigarayo no kizibu chogereko no kizibu because ekintu ngekyo mazima ikyo kyamani kandi ngija kureta buri yomu okurango bundu watwegaitaho nayi wenye rutakigenderire noja kwesanga uri kacheka roja kwesanga uri yo haboko line up hiyonka nesikiriza kandi kurura amazima ngo bundi iyo so kutaretwa nanka baito nanka nakureto kesanga leo kacheka so ijoberyo otakaferwa empangare shiba karunji kandi yeshongire byeshongoro binji munonga na mamiyo ano washimanya weshongoro lingo ryaho nanje ko nandiyo ni nanka akange kagarike munyenda kukura koro ine munenda sinangwa na wadi please go ahead and do tewe kadia aha undo weshongoro nubu arisha yeshongire na baby girl ngatungo turi si burunji wesibadde aha nywera somebody was somebody aka chikuta kwenda kumbwira lukako yako kandi muwomya ako musuru yawo ndeba mureba ako kamani mpaka tero sigaro kali muwomya nkubabi kwa taburunji mimi kwa taburunji omojoka atakwenda kumbwira okukaya yanga so naja kubalo shiba karonji akandi nwayibimbira abazini abekireke nikyo kyumo ukurora ngupaka wa utomunuzi aha mnaitwe tujaguze myaka yakongana 25 me personally nyine experience chechi ni hero au kuba kuyani joininga vision group kinu kija kuba kini hero jange chako chakana gaika watu wonkaka watu kabi kanyo kande myaka nalho natu wonkatu toka skipping aho na chako baitu mawo nyoto sokumbanza aleni umujira hadi mandu so hata ile experience chemyaka eshatu atarubye mu gwakana ngwaje kuba gwako mpurire baitu nombanzayo tinti manyire rero hata unagurukise zoko oko Alesha sina binira kwa tina namushinja mukuru munonga is one of our legendaries okorogomara Kampala nyonkaza kwimukanto gweshongoro bwo mwe nashangira abantu bakweshongora stage muzakariyoke nashanga bakija nkomo aje promoter ugamba kintu ki ai bambo shanga barwana n'aba Tanzania bona barokwerunda mnakatedera mbwe na hat this time round aine byeshongoro nkachukumi ko kante na ishongore nkanka 20 akwa 10 tumanyisa ngsho yagitwara wenka no manya keshongoro akabena kagira kile yanjagala nyweri nyaryo na yesimanyo bumanyi chatabuka oh my god mama Dorini olino kunjagala kiriza kurwo bulungi bwo bunnemyo kwesonyiwa that is none other than Ronald Mayinja. Aro present ashakwa nateka miketisha aha inakana keshongoro kakora kumanya ko kuranonda ngwizobe yawe niko yakora aina bwingi njakulondora mpaka boli kwatibwe kisa nokiriza mkwanago na ebyo njagaza kajanja na njaga na ebyo wibanda nuwogo mwawura so Ronald Mayinja will be present aliyo mali yabo juko nagaita generation zona na imyaka yanja akuriye ineyo rahunza kwanzira mustikaje nakoro ineyo korora mazima ngo buri umwe yasoboka nasemererwa kiri Kampala tukabayira ku rugayo kuno yatukakwasire nangwa shal Kampala kandi untukuletera abazini aborabo nabo aha chini hiro hutonuzi emyaka 27 Radio West mpayo muraraho haro no musigazi bakira kugonza
alinka owafangoni ogo wa skin ngeya Aryan ahorire Aryan skin akapani basomye bubi bandi basomye maje anyase sichaka so bako wande nenyo twabatekerezaho izo kutwe kwasankana hati yitwe you know right Alien skin ugakuru mfango forest yes ine bizina bingi muno na muno byabasigaza barukwetaga iyo mbene mbuzo hakano shangwa aho ni nkwata ho kace basigaza banje kabine kwamba retwa aho kaguzogo aka na no go Reina ko kumanya Bridget ina ho kumanya ya Aryan skin kabani yo kabire mbamanya gukorora oh god so emika ne kurala ya chumbu stage ye miro ya ka tujja kwaka ani awakana agasare kahembe tuhembe miti eti ni hira huta unusi oyerekyo iti ataratere ting metra bechikuruho imyaka 47 otararo mbafu mwizoberyo uzakushesho gweje jire olire tuire kurara mu kaito you know right kacheka paka ayebero 26 sanka zinu abantu rubotulu bantu ta fefe busi we bad abo joto abakwata mo abo tubaine nabayisiki abo mulembe gunwe you know right tubaine akana unaja kubalyaho akandi aine bizina bingi nzalina is one of them aina kuingi muno Uganda empya nije nkwati I'm sorry gwawedewo simanyi bichi gwete fefe busi naja kubali yao mseja ine rap za amani muno ego bambe tuino mseja rwatire kali akandi oh no sachi che mulina tuzama Jesu azira final okay shangira mukerezia myaye muno imyaka yange yobuto yona mazum I was in the holy childhood what tenazana na gwao baitu rwibire byoma byangi wahundi mugwao usije kankazini oh my god tuine traditional gun dance yetu ya toro maje toro nyege obarwiteshi mawe muhara wa nyungunu awa utandikiraho mpora umwana yabachungu ori nyege narwo no rusimbaje mawe usangwa horora so that guy is going to be there bamwita final final na kwa present akeshongara kwa no kakunda ninja mtoine kwa no kaferwa kaza kuza stage takasha mbo amri yangu rukushashota yuba mundo already otayibambe otumgene hato tchagwanta kizre airem hakono ja kuferwa ina bakaba gumze Aryan skin tiyija kumbe ishakare yesho yaje yawo yiwo ja sahida zekyo mwenda tumakoreje baho bubuhire tugweno ferwa okutaha mno mtwaro gonka breakfast ngahati hehire Bridget tumaje kwa najugabura so leka kwe kwasa habo kwa buri kimukiona kitekerwe kurora no sobora kuba no enjoyinga kandi no semera ro hamna itwe pakebera bere na mukaga kutaha mutwaro gonka guti baitu kushobora busa konkane zakweli enjoyment tuine omushawa mani okurga burenje rwizoba kana izire nakitera process yo kugira ngo twatura abantu mbajango bona ba rappinga manyare ruga fro simanyi bici now this is runyafro rutoflo chica flo Lugaflo. That's Nyarwanda flo. How do we call it? Chinyaflo. Nyarwanda flo. Abako no shakwa kweza tsubuka nkokwe. Konga jagara kasaide jeje yareba ibanda. Ko ntari kusubuka baheta nyamunyobwa. No go nyamunyobwa. Senya man. Truth 256. Yes. Yes, it's from Nyamunyorwa here. Wachi kamera hariya ruhumba ukatora nkoko Nyamunyorwa.
You thought he's not from Uganda? That is not Ibanda. Neru Ruvinde, Ruhumba, Modro, Koko. Kana wiki na wazigorra waenda still no wasa kutora program niyo. So Sengeman will also be around. Think kwenda ngosha birre izoberyo. Ainaka kanyenda. Ainaka chi? Keshongo. Ako kwenda? Karinka. Hadi guy majiga besamani. Orire. Nyahomoro wadi. Come on, Muno. Hati bakatabro sigaro gari. Shana baba oyo orotru. Jigambe samani. Nyahomoro wadi. Come on. Arona kakuya tena rage. Tuza kwenye mazina hanga. Muka bieba. Iwe otekwata. Simanyoza wabataka bagamba. Aiwe. Oh mama. Bitka mama ngor ko hati. Uyo karao ukatanga wabataka bagamba. Usokutaka kyokwenda. Kwenyine. Ubwana ugamba gamba. Ongezi takusuza kayanzi ko. Kandi gamberaho. Utitsiriza defeat. Reka kurinda ati toro ali uruvumo ngori akaja kutiza obwato. Wewe yagiye kutiza obwato akakuriye ba ya batamu rugambo. Wewe rugraba mhakachayi na breakfast. Yashita mayazo mukuri. Akabali yawo ijo kabiri ati nyo neibe cha data. Inye tago obwato ndiyo nje kujunga. Kuzagambo bwato. Gukana trepa rujuka kananye niye soge ibindisi. Konka wazo mukurya no kunywa. Akahuji. Gamba. Kwenyine. Ati oboreka zangu abataka bagamba. Nurugera mwa. Hadigayi mwana ajigamba samani. Izari no gojire ki. Je ko tukana shantera akore. Nikora. Nekora. Twitsiriza ni. Awe. Deno kwata hadigayi. Bisamani. Tujya kwa tuliyo. Kenjo kategore ninjimize birunje byonka. Twine mbangare yitu. Etire Uganda mapu, etire Burenje rwizoba ha mapu, yachitambuza yachitera, yachitora Sudani, yachitora Congo, yachitora Rwanda, yachitora Kenya, bwaje bardire Dubai, iroko za Qatar, ngashasigiza America yonka nkana yeno shabya jiro mprani. Gama no gamba iwe. See you tonight. Baby tonight. Ako msaru takamani. Magala baby for life. No mwana muto, no kibona bakamani. Tonight. Aine na kandi. Karinka. Ndera malava. Ndera malava lava. Tinda kuchange. Changa change. Utomuruzi. Tari Vision Omega 256. She's a rare woman. Chimfuteka ngwizoberyo, we have to enjoy her. Omega come as early as possible. Sakwa ntwenda kukureba baby girl. Ntukwenda. Ubiro kweshongora ba Sudan na Naguru. For us we are here thirst for you. Please. Come on time and be there. Twina mshija wa mani Ranganwa the legendary. Wachitira katika rizoro baju kandi nyina masikonga beshongoza binja haba Burenje rwizoba. No wabatandikise, no wabegise bakwatere kidongo, no wabatiro mu studios agwe batakumanya, no wakompoza injira byeshongoro bitari mwe na bimwaha kandi takaruhuka hoga. Ndango mpaka tiro munwa hansi baramuzika nendongo baramuzika na keyboard obabara kwate murujo bajimutaha munwa akagira ngo takweshongora mandazi ngo yaba yakwasire microphone ngo takweshongora mandazi kuyabyeshongora yabyetoro yakuyarja tamushara habeyi amachara Stachaze nyaka yuwaisya. Ni mango okozire hato inemu. Nashira ngubashara habeyi. Otkona bubinyonyo. Aine nambera kansemeza. Atusagika naito abasija kambata ate abakwenda twedime muli benga. Niwo imusiro rukono. Turol hati abarabijya. Turol hati. Kana bazima lokiroroko kuba twedime nubwo kuba wiki nyingi. Numuchobasa? Obuzibu mubaho. Numuchobasa cyo kwediwe. Yitantu kisobora ngaitwe. Bitaro mwaba mbatuli ya murukwe.
barabara bayo batwa kuba twakora mu muri mutwe gango hati Majana na nebya bushamura go bikawayo. Mukonka mwe mutaka sente kache karinganire. Ngungar 10 ningar 15. Ndara TV rasta nkakwemere. Nuko uhereza mutuke witwe. Bashira kumene. Twara kuri. Olire. Okay. Tani nijo na Jacques Rasta Charles na Jacques President ati hiro utobunuzi. Izobiri ati nkwe ngo shembe na cyabo kuba all those messages zishemwe kwaniza kuhika. Abakwanziretera twayitegerezaho kwata. Nebyabo shamurago bikakora ki kahwayo konkanya namanyangu nze ni nekitone ite kuba nota musende chakamachi nego ngangate hatari yo mu cyarondi utesha mahaza na wamani present kawe inje nizara zandi mura turabakuri umutini hira utabunuzi atubumba kora turabakuri yemba kwetoroza hataro hori yo mu cyara arabeka nyuma oguri nyokwela kumugambaho emburire Dubai akarugayo yesama katanaho akabariyo why not akansiga hano yagaruka yansanga haro mzigazi yomu numuringwa ningana mugufu omucyara tori ndaho bayitiwe ninsumuro tyakaragara kaki aliyaho cyarogu wa man muno muzaire aine bazeza kumanyisa ngo abashisha babugine aine kitone rundi ekisembo ruhange ke muhire usobora kutakikiriza ko ati wow wadai kandi mazima genyini abayireho atuberiro muno yanga rino rero basire alhabo tebe urkwambo bembera abazini umwihanga bashija kaya tcherrezo kwa wenzi kanesha nyine kwetwara buno bwire bwamwe wandukoze samare netuva wano aina akazena kagamba mbu kakobaza kiriyo tari kuchimanya yanabandi sanamba kamari muno kamari washati nyogosha yakufuritsire harukandi tarinka akantamanyire lyrics zako baitko ko bakatera kubera kutegana soberekere bridge kako bakatera paka ninyimuka tarinka because I liked the production ya kesho ngorabo kawini no rwa producer ijo munywani wakibani ko mukatare kabagarame bajikwatiro mukashaho bagashenza ngo nikahara kwa mushomesa na manyana kana hawe chikawirira shoza no otaro yotika kirora atago tumureke no aba producer akazira ko baitu ni Don Baram engoma ni yenyine Don Baram tebaso gitero kagumukari goes to him tebaso gitero kagumukari ikya kabiri lyrics zakaze nako nensobora yensongezo na muno haba akawini abebero binu ahari oinengeri watahire mwahwe ngukawini ko kyagaruke manyene Otanyi tata nkaza kuroza kahuri kankwa. Kana manya. Ngutata takoraki. So myself would be there, Sister Charity. It's okay. It's okay. Shashaka zaho. Ate bagaye. Kiriya kinyongo cyo kubanjikwasire. Abukuba. Nakura. Matt Henry na Jacoba Arhuizoverio. Yeah, then we have Nankunda Nora, we have Engineer Jovan, we have Vale Music, we have Peterson MA, we have Megaton, we have hey, Bisisi no Culture Troop. Ha, atekwo. Ya kazina karundi. Tagura. Erika shangunyi nazara niwe ataya. Yoru. Chogereko. Naje kubaro. Kurorangwe ensonga zetu zirikwatagana n'ubuhangwa na culture naki asobole kuzituhirayo azitera meza kurorangwe hino umuramu mukuru ugwikinihiro utobunuzi emyaka 20 barara bajenyi ababo bondro nubo benyine barara ainunu kabaniza na nandamu
Nizana nanda mwaka chindo kaye hindura tomura muyara ukata twaza kuzomuka humura abanyanu bitu twanzu karikana zakano sterera kasumu tukambira chini hiro hutobunuzi what are you feeling, what is inside you, fire no jurra kai omwesho ngozo muryabo you will enjoy you tuchine na bwire ubwiro nujya kubona utegetaho utaragwa muka humuro obaze onayite otarga Football celebration is on Star Time. Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Time's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. Abitex Promotions yakuletera Ray G Life in concert. Kololo Airstrip Kampala ebero musanzu byekwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa n'umwozo witu Ray G ari turikuba tweshongorere turukuzana ndongo erukukura nekoko rwara mpaka busesire gura Alibad ticket aha MTN Momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Ray G Live in Concert 2026. Omupira turikwategura embaga y'omwaka y'ekinihiro hutobunuzi twagaruka n'emizano y'omukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi kucanga kapira nkaba star ebiri kwina mukaga byo kwa mushaje omwaka ogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erikuritana na bwizibwera fama sako omupira gwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwachiwa Ivan historical kabaka kwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumibaho patano mupira yagutumura imambe ebiri kwina mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sako Limited ahari Chamata Playground omuri Ntungamo otaferwa ebiri kwina byo kwa mushanjo abisingiro mutaferwa Radio West neje kumana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Muhimbise Emvumuro ijo shamerwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa kinihiro hutobunuzi ebirabira na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kacheka bahagirwe Nyakaje People Sako Limited, Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda.
Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na bachara Kawini Banyeta Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda ino kutwara hamwe Bikwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanu omuchayika cheka Ekinihiro cha Radio West Ekinihiro huto bunzi Sakwa turiyo mbyafayo Nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe Nanye Sister Charity I will be there Untecha matwa kabozi nyowe na kareta Nije nkabishize Manya Radio West ni radio kashangwaho Radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza Madan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balemwa kino kigamba zanti wale wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba bashegera mugamba mukibonanga bagizi bange mwena aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West munamwe namba ita ku Saturday nga 25 July Ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium Showtime Ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba nebihembo wiguga otebirwa no kugashura za rushaju reka tanga misebehama Nehinda TV West Nehinda wabale mukahumuro twagaruka program simukane kiagenda omaiso dakika 39 zonka za karabasa ito ya kabiri kigambeho nuka kasonsoleka katurumu and of which amaiso gona tugatera biro byokwezi 25 byokwezi okomsanjo mwaka nugugunu kija kuba kiro kya mukaga Kacheka Stadium kutahamo omutwaro Ekinihiro utobunuzi ado tuli akande tuli yontanura mneyo muriza kandi no murizo wito murungi enja kaleka kuno twereze kisani ngo kutwakora biramu na mbere twahikia nenye tegeka tegekeremu okurora no banayito kirekyo akandi yo butsemeriro kurora netukurora Kacheka Stadium Tejerize sumu yawe okwongera kuhatire kintu cawe Kikinihiro cha Radio West Ekinihiro hutobunuzi 25 kwezi kwito kwa mshanju never weekend kwije gitoyeza kugendera then weekend akorateho ruja kuba riyo rwa mukaga ya konkati twe twatandikera izobo kuteresa Kacheka okutamwe mbwa zikareba haha n'ubugirita ninga za campus za kwasa kuba zagwire mu byone byensa kwa nturebeka mutwa hakiriyaringa abe byoma batandikire okurete mtehimbwa bakana nebihosho okutimba warije kuba nibakwase byomebi so by next week Friday buri kimwe cyakwacyera gumite okubasa kuja mutubase okoraje Ekinihiro echa Radio West ekitwesire hutobunuzi echo murundo gwabiri na mushanju noti mwenda noti ina mwenda ni Yesu mayoro kuteraho abeshongo zabanyenda ni wontora ndemojo tumbwenu nyo wizo byo nyirakwija kureba nanka ninga izo yenda kwenjo inganti ninga nishabangwe kibe kiti then tubase kurebeka ngo twafitinga je Hello wareka ho volume ya TV set yawe mazima toraturuje nenyo kwetaka kuleta businesses Mukinihiro ihe mukasobora kwa nimukora yes ngisana provision yegyo yo kuroro mundi mwakira kwamba kwatwaho mukareta business zanyu Mukinihiro zitarizimna zimu mukasobora kwa nimukora ensimbi okusigikira nko kumramwikiranga nize nabo guza yushera butire abarwa yes empenjere intulire obanda hello wanje turireje orirota
aha turi hakinihiro huto bunuzi nonda kureba mweshongozi cyo muri yaba twagamba noho wahura wadotobwe nakunkwa tombabiro waguma wareka volume ya TV set yawe neteka ku interruptinga sound yawe muringo gume ningo gundi ebigambo mbaba binji bikugarukira muherguzo burakuturage. Hello. Yep. Bishumwa baceri izuba ona mazuma mwahenda mutie bradiro twahenda tahurire munomwe. Ikintu wachita kare. Ikintu wachita kare. Volume ya TV yawe gikeshe nuko tsobole kuririzangana. Ako utagikeshe ati turukura. Hello. Ego. Kitu nyoma na waponzi. Ana nyashona mwana banyara wamuntu obarishobora. Echiniro no chigamba hochi. Echiniro mbere ya dende muri kumva bitinde. Ucyumvire kintu. Okay. Doktora kwesongera wabanyakuru. Yes, ebyeshongoro by'abanyankore nsakwa twine binji twine Truth 256 twine Omega 256 twine Sister Charity Rasta Charles Matt Henry Nankunda Nora Engineer Jovan Vare Music Peterson Megaton Business no Culture Troupe all that will be nyankore no more no less. Hello nange chechi tuseko rero kanchi gambe no muganda tonda wange biganye byayanga isi twazitungaje Shiba Karunji naija kubariho Alien Skin naija kubariho Ronald Mayinja naija kuba present twine Fefe Busi naija kuba argumente twine final cheche niyo kutira kugiyano byashongora nabo etonyina ngizoberiyo otakaferwa abataguruzi abazini okusingura ebirabo bitari bimwe na bimwe okurya okunywa okuta bunuzi zakwa birwaho nabwo cyekiniro huta binuzi ebiro byo kwezi na 25 okwezi kwitoko kwa mushanju just a week ahead twagihezegera akora teho niyo turabintwe garanjira mu umukinihiro kiri omurika cheka okutwahamu no mudasta gwenyine omutwaro 10,000 ugwacogamu ebyo ukora gwete kubona kurgaho kurga omanye ngo nugurije kutasyamu kandi nakare omurturuturu nsakutandika karesha 12 mpaka 12 za nyencha kare ndijo nabo kizo bitakaferwa Ivan Murunji neja kubariho Kaba naija kuba present Mbabazi Charity naija kubatekami Muzayi Bisinsino will be there Brother Kenneth na Taratume mwana bona abaryenyi banabo misho kitapu bakwa bari aha kazindaro sakwa celebrating imyaka 25 ombohereza nabo echo abirina mushanju ombohereza 25 kwa mushanju ya what a confusion then tushakwa ntugabura cake kandi gitu ine system tugisarakara bale mekwe kwasa uchetegereza sarubwi bukyali right nuko tubaganeho na inywe mutakabaye kujwa runo mutakabaye kutaha tugisale karaho nuko ikintu kisobole kuba nikisobole mukoro gora gutaro cake leta girlfriend leta boyfriend cake yo kumuhanisha kuberho leta sugar daddy nanaza kwemera ngana ishika nk'abantu mbande so musobole kwa mudigida abana bakewambere bintu hati shaka iki kinabaza Bridget kishaka bana bakewam bakwenda kumanya ni sugar daddy murete
andi mutwaro bwonka twahendereraho hutobunuzi etakakufera twaza kwakira mzee Bisinsi no misho aho abase okuhendera programu ya sisimuka twendeza okusibaje mukama witu abeniwe otarga Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. Peterson MA